Ako vremenom zbog neutvrđenog razloga ili nekog drugog poremećaja kod žene dođe do rasta jednog dijela obrvi, da li je dozvoljeno da ih skrati u makazama u njihovu prvobitnu dužinu? Znači, zna se desiti, pogotovo kada ljudi već počnu malo stari tip, preko 40 godina, 50 godina, da se jednostavno određene dlake iz obrva izrastaju viši nego drugi. Da li se takve stvari mogu urediti? Mogu, inšala biznila, pogotovo kad su u pitanju obrve, ono što je zabranjeno je čupati obrve. Ali da insan uzme makazice i da te dlake koje strši, da ih skrati, da ih vrati u neku normalu, uz Allahu pomoć, nadamo se da u tome nema ništa sporno. Ono što je sporno i to opasno sporno, do te mjere da je Božji poslanik to prokleo i počinioca i onoga koji čini i onoga kome se čini, jeste čupanje obrva, što je svakako stvar i tekako mnogo rasprostranjeno u današnje vrijeme. Kako kod žena, nažalost, imamo spoznaje svakim danom sve više i kod muškaraca, pa se treba čuvati. Na izgled to je nekom i neka sićušna stvar, čupanje obrva, a u islamu zbog toga čovjek može biti proklet.